Evo nas upravo se nalazimo, idemo prema Sarajevu da pokupimo brand new Hyundai Accenta kojeg sam ja osvojio. Ekipa naprijed, desna ruka, Rijale Malo Čalija, Kamberi, lijeva ruka, Jesen Kvalić, Kunga, Sarajevo. Za bezeklu. Za bezeklu. Prvo uzimamo auto i onda idemo malo čačkat po Sarajevu s novim autom i onda nazad u Tuzlu. I onda idemo to proslaviti kako to dostoji ekipi. Golf je odradio svoj posao i svaka čast. Ja ne mogu da vjerujem da je naš čovjek ne dobio auto, bit će na televiziji, sad će ga snimat, znaš. Tu prije uvijek gledaš, nemaš pojma ni ko je ni šta je, štela neka, ali vidiš da nije jebot. 112.000 eura. Ljudi, čuda se dešavaju. Čuda se dešavaju, samo vjerujte, imajte nadu. Joj, kako ćemo ga oderati. Imajte nadu, peace. Idemo da jedemo, peace, ej. Bila je emisija, gledao malo, ajde rekao da okrenem koji put telefon, Mehmet Baždarević idu. I izvuku me, sinoć ne mogu da vjerujem, zvoni telefon kada jeste vi Rijad Imamović, ja sam ovako dobili ste, kaže, vi ste dobitnik nagradne igre. Ne znam, neki 10.000 eura, ja. I tako to je. Ja sam Rijad Imamović, ja sam dobitnik ove nagrade od jučer, da. Pa evo ja sam stigao i bit ću za 30 sekundi ispred glavnog ovog ulaza u vašu zgradu. Dobro. Ajde. Adnan Bilal naš će nas intervjuisati. Evo upravo se nalazimo u zgradi federalne televizije gdje ćemo pokupiti nagradu i idemo dalje. Gdje idemo? Idemo dalje. Šta vi za intervju? Ovo moji su prijatelji, inače novinari, pa tako oni imaju ovu opremu i bavi se tim, pa smo iskoristili priliku malo da zabilježimo. Lična kamera i pratnja, lična. Ne znam da ćete možda tako baš s kamerom ići snimati. Ajde, gotovo. Hvala najviše, bude sve. Ništa, evo Tuzlanka jedna još na liniji. Evo snimaju Tuzlaka. Evo, upravo se bližimo momentu kada ćemo vidjeti tog famoznog novog Hyundai Accenta koji obećava i stavlja akcent na ljubav, naravno. Hoćemo li? Ja sam jako ljubomorna, ja sam Aida. Nemoj biti, hoćeš možda provozati, ali nešto tako je. Mi smo mislili sad da se ti predomislio pa da mi uzmemo. A, teško da jesam. Ništa. Nema radija u autu, kod nas. Sad ćemo odmah reći i šefici i šefu da bez radija ne napuštamo. Prelijepi. Sve što imam reći je da ih treba nešto. Evo, kakva je bila tvoja prva reakcija kada si saznao da si osvojio ovaj lijepi automobil? Isprva nisam mogao da vjerujem i onda kad sam kasnije stvarno shvatio da je obradovao sam se pravo, svi smo se veselili, odmah smo pokupili neku karu također i krenuli ovdje, slavimo cijelo vrijeme, snimamo, tako da se osjećamo pravo sretništvo. Da, ovo mi je prvi put da osvajam, nisam uopšte očekivao nešto ovako, bez izvije sam krenuo par puta broj telefona i gle, stvarno sam osvačen želja i dobio sam novo auto, što je jako dobro. Imam jedan stari Golf 2 kojeg ću naravno odmah da prodam, tako da ako ko hoće da ga kupim, mogu iskoristiti sad pogledati, neko se javi. Neko ću da prodam, ostavim se naravno, skoro u budućnosti. Prodamo sada u Tuzlu i onda ćemo ga registrovati dalje i idemo dalje. Vidit ćemo vjerovatno na more da ga malo isprobamo i da vidimo kako ide. Čestitke još jednom hvala. Hvala najljepše. To. Ovo je sad
bila šala, što mi misliš? Ovo smo malo zezali, ovo smo se zezali, vidiš, ovdje drug snima, a on je upućen sve. Odlična šala za Čirana želucu, stavi sam ko čvor. Može. Može? Hvala najljepše. Anglika predaje, samo krupno. Jedno ispadne krug, zasve se. Stačka, nema još. Može, ide. Može? Hvala. Još malo, spusti pogled. Aj, malo podigni. Može ovako. Sretni dog. Ne idemo odavde, nema klime i kastofona. Ja. Ima klimu, jebote. Koji ti je broj telefona? Ostavić kasnije. Ovom prilikom čestitam gospodinu Rijadu, želim mu hiljade i hiljade bezbjednih, dobrih kilometara pređenih sa našim autom. To je. Pa ćemo mi kasnije to sve fino da sredimo. Mina, čuj ga, znači... Ispravlja Rijadu. Ajde nazad i onda samo ga smotam. Evo tako. Ovo je dobro auto. Ajde nazad. Sad daj ovaj, lijevi. Evo. Ne mogu. Sad. Vinklaj. Jebote auto prešlo 10 km. Ja, ba. Vinklaj. Ne pitaj čovjeka gdje ćemo izaći odavde, tamo negdje. Ja. Jel se vamo izlazi odavde? Evo ovako. Ocarinjeno. 1.4.16 ventila. 19.000, 21.390. Jako je nježan kao žena. Gas košta kvačilo, to su strune koje diram ja i moj auto Hyundai leti i svira kao Jadranka Stojaković nekada što je svirala prije 15 godina. Nježno. Nježno, nježnije.